যেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত কপাল বহুত ভালে থাকিব, তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত সেইজন মানুহ পোৱা যায় যিয়ে আপোনাৰ জীৱনটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়ে, এটা তেওঁক লগ পোৱাৰ আগত আৰু এটা তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছত। Listen to the sound, two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, it's all forgiven to my eyes. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, it's all forgiven. You and your wicked ways. You and your wicked ways. You and your wicked ways. Center of your touch, I can never feel so much. Don't wanna leave us in between. 'Cause when you knock me in, I'm in for life. Don't care, it's a cruel. ये इश्क नहीं है आसान, बस यही समझो एक आग का दरिया है और आपको